chui na ma pap lo kan the 23 tak mai pap lo kan ki 24 ko kai bigan ho jisu ne sam hi tiki John chapter 2 ko saum mi dong John chapter 2 verse 24 ko jisu ne sam hi tiki jisu thu kaniu ta lum mage jisu krista rena sun chin mitan miracles pai na hai mi ta ring lo bam miktian mi ti ho bam ta thai mi ta thai bam mi ta ho lo bigan ko mai pai ne ka ta lum lo the sa dong ka thai ta lo the ka thai la luan lo the ka ta la lo the ka ta lum lo the tiki jisu thu kaniu ta lum mage hai thina chi problem ha jisu thu kaniu ta lum mage ta bui jang rena jisu rena kaniu ta lum bam tong ka thai lai ta bam minun tiki ta bui su na jisu lum bam tong cho tu na ka bang ko te kai da tiki ka mai kaniu ta thai ha dong jisu krista hai ka thai luan ta bam minun ta thai sa mi tu ka mai kaniu lum ning ta thai tu dong na ka mai kaniu lum ning kaniu rena ta bui ka khan bo ka mai hi thawai tu na la bam bo tu mai hi jisu krista rena than na thai hai jang rena ka mai thu kaniu ta lum mage hai di na hay giờ nó xảy nếu nó cái thai này mình born again quan thận đã khang cái này năng quan thận đã như là đây xảy nếu tôi muốn đúng là bao mẹ nhiều vậy quan thận đã như là đây anh em Bible text rồi nè chapter 3 họ tại rồi nó nhiều verse nè verses cái này cái thủng nó là bao nhiêu cũng mà hai chẳng thì họ chapter cái thứ nhiều băng âm mà cái gần thì phải nó chỉnh mà giang rồi nó mới từ cái vậy nó cái thứ nhiều băng là cái thai là cái cũng mà cái verse cái này thủng nó là bao nhiêu xảy nhiều vậy thai chẳng hồ mà sao nên mình còn thấy sai hết tuần quang đúng là bằng vậy mình anh em có quay kiểu quan thần đến mình đi thả tụi mày năng ni ai ni cả khẩn thôi tụi mày cái gì kinh kinh là cái mi tuần quay sân anh em ra nó tên mi tuần lật thần mình này cái dạo nó sai anh em mi tuần Paris kinh thôi mà sao nên mình còn thấy sai tuần quang đúng là bằng vậy mày đúng là bao mày năng nhiều đinh là bao mày ai anh em quay thì quan thần đến mày Christian này born again Christian đi thả quan thần đã chẳng mình muốn kêu đi thả anh em có quay hả tụi mày sai anh em ra nó quay sân số thôi tụi nghe cũng là anh em có quay local church này thấy có quỳ luồng mới thôi bằng khăn sinh quang mà khai proper quỳ luồng mà hình quang mà khai anh em có quay cái tuồng local church này ai hay cái đủ luồng mấy thế cũng mà cái đủ luồng Baptist church có membership record cái quang giáo vậy tụi thế Namsurei Rongmei tụi mày dán hi là quang bên này mi hi là quang mày tụi bây giờ nó tụi cái ai hay Namsurei tụi mày pu hay cái quỳ luồng Baptist church tuồng active member thế tụi mày đến tuồng thế nào ai hay tuồng church thế cái đủ luồng Baptist church thế tuồng phong đình thế local church thế năng nhiều ní hay thế cũng mà năng nhiều ram họ năng nhiều tông church họ năng nhiều tông local church họ membership record của giáo cái gì thế năng nhiều dẫn hình này bên này thế mẹ cái ní tông làm cái năng hi church member khai chụp mấy thế đó năng hi năng dẫn này bên này thế mấy thế cũng mà sai ai rồi sani hi sai năng tông local church họ này nó bấm lại name list là book of lamb ragwang lau diu na tông book họ record của này mình list là chẳng cái này cho tụi tông cái rule lòng Baptist Church tụi mày không không nai bầm thế nào rằng hả tụi mày cái Book of Lamb có cái rằng nai bầm như này cái rule lòng Baptist Church tụi membership record là lao diu nó tụi lấy được con nai mày dẫn của đấy nè chẳng bên này tụi thế mấy tụi cái nai mi quay thì cái rule lòng Baptist Church của nai bên này cái rule lòng Baptist Church tụi name list của nai mi quay thì sai Book of Lamb có cái nai bầm như này tụi mày quay sân tụi mày khá thế nhiều mà cái thằng như mà nó nhiều quay thế như thế mấy quay nào cái lòng thu Book of Lamb tụi mày có dẫn cái dạo nó mình muốn quay thôi born again person quan thận đó mình muốn dẫn nó không thế nào mình tưởng thế này nhưng mà mấy tuần Book of Lamb của này mình thấy nó thì quan thận đó mình muốn personal encounters mình muốn Jesus Christ the personally encounters lo mình muốn Jesus Christ the la lo mình muốn quan thận đó mình muốn dẫn nó không đấy thì tụi anh mới không thế này nhưng mà nếu church tôi cũng mà khác năng tôi na phá thế đi lục thô năng tính cũng tập ban này thế kì đi lục mà này cũng khác tôi không có cùi sát tụi mình cái pom cái riêng rồi sát tụi mình cũng sụt tiếng thôi Jesus tại lùng đầu mình cái này lùng đầu ra mà cũng mà số bao mình nên hai tụi này thế sẽ tổng cho con gì ai này experience lo mình phải đem tổng làm sao ai này đi lục mình gần có aro cái riêng hiện tổng bé gì bây na gài na mọi là đi lục trọng là không đi hay thế là gì nếu bằng mọi đi lục trọng mà không Jesus Christ là la lâu ní la lâu gì hay thì khác gì sao mà thế nào mấy gọi là anh em đi lục trọng bi cái cụ trọng nó hay thế là gì anh em tổng group hả Jesus Christ là la lâu ní la lâu mình anh em thay cái đi lục đầu cái tăng thăng Bible hay cái thay của là Bible cái tên là cái thay quang cái thay thầu bị gần không đi lúc mấy rồi là thuốc tinh gạo dài là ngon mà kì đi lúc bầm này ai hay born again số mà cái thay quan thận lắm mà cái thứ mi tê meaningless mi tê cả bạc hết gì mấy kì tụi mày cái khẩn bao mày mà cái thay tổng mày cũng mà này thêm mi toàn làm cho thằng bạc này dây cũng mà sao không có mấy cái sảy quan đúng là bao mày nhiều tuổi quan thận đó mình muốn đẩy cho tụi năng anh này quan thận đó mày đi thả tụi mày cái đạo nó thay mình cái này tụi sẽ mới ra đó nó cái question số mày lấy tụi nào anh hiểu ra nó lấy tụi nào Jesus Christ là nó sao bao mày tụi bui cái ba chỗ tụi bui tuồng thiệt chỗ tụi mày thì sẽ có một cái thay giáo bộ tụi thế John chapter 3 của tụi giáo ấy tụi thế anh hiểu rồi nó hậu mày tụi bui tuồng pri hậu bộ tụi Nicodemus rồi nè Jesus đang không quan tuồng thế nào
นี่ก็ดิมัสนี่ปูเนี่ยนะจิสูแดงว่างตรงที่จิสูแดงว่างก็ตัวบีกันว่างบ่ดูดิจิงบังได้ด้วยหมายว่างฮะกางว่างไว้ด้วยนะนี่ก็ดิมเห็นจิงบังว่างฮะกลำตัวบีสูตัวน่ะดูดิจิสูคริสต์เลยนะ miracles สรินไม่ต้องตานว่าไม่ดีนี่ก็ดิมไม่เฮาเราแล้วไม่ใช่นะเฮาเรารับดูก็มาเห็นจิสูคริสต์ที่ attract สุดที่น่ะจีจิสูคริสต์ตรงลำที่ไทยนี่มาจิสูคริสต์ตรง doctrine ก็มาเรื่องนั้นดินนะบ่ไม่ดีนี่ก็ดิมโดยปูให้ตารีไม่นายเท่าที่น่ะริวนี่ไม่ตรงกระจุกนี่ไม่ทันนี่ไม่ยิสุคริสต์ตรงลำไทยยังนี่ไม่ยิสุคริสต์แต่อริวนี่ไม่ตรงลุงนึงก็เขาตัดเทตรงนี่ก็ดิมลำตัววิสุทธิ์นะ miracles เขาเราดิมครับผมจะน่าเรียกยิสุเลยนะกันอยู่แต่ทุลุมมาไว้ตัวบ้ามีครับก็ไม่ miracles เขาเราเป็นยิสุคริสต์แต่ attract สุดที่ก็ไม่อริวนี่ที่ก็ไม่ตารีไม่นายที่วางที่ยิสุที่ฮะจิงบังขัดที่วางให้ตัวนี่ก็ดิม verse 1 2แต่ปากไอ้ตัวเขาคนนี้ไม่จะปาลักวางนั่นตะบุยที่ฮักสุโบตัวที่จิงบังนี่ก็ดิมเลยนะวางไม่ตะบุยใจนะวางตัวนั้นตัวนี้ scholars ก็ทายมันเนี่ยนะกันอยู่ตรง view ใส่เราปาเราไว้นะแต่บุญยังบาร์ก็ที่เราโอเคก็ไม่ติดกันอยู่ในซ้ำเห็นนี่ก็ดิมจิงบังวงว่าไม่ให้บุญยังเจ้าดูดิก็ไม่ให้บุญตัว ruling ตัวcouncil ก็กระจายไม่นะ Pharisee มาดิมก็แจ้งใจว่ามีนู้นก็ไม่ theology ตัวสาวกันก็ professor ที่ไม่ตัวนี่ก็ดิมตัวไม่บุญก็ท้ายนะว่ามีนู้นดิมก็ว่าขัดนะนี่ก็ดิมเห็นนี่กุมที่ไม่ทุกก็ไม่ดิมก็ว่าขัดด้วยนะยิสุคริสต์แต่ mingle สุดนะยิสุคริสต์เลยก็ติมนะก็ริวนะตานะบ่มีตัวนั้นก็รูปเรียนมีนู้นนะก็ตัว co-workers ก็ตัวตานจับนะบ่ไม่ตานจับบ่ไม่นู้นเรียนก็แต่นิ่งก็สีพวงให้ตัวนั้นก็ไม่เฮามาขังจิว่าตัวนั้นตัวนั้นก็นิวตรงวิวแล้วพอแล้วตัวก็นิวสาระตัวขัดด้วยนะตัวบ่ตัวที่นี่ก็ดิมให้ก็ไม่ยิสุคริสต์ตัวก็อริวนะบ่มกันเขาก็สู้นะบ่มกันเขาไม่รำไม่ด้วยนะก็ในตัว conversation ก็ไม่ก็ในปรีร้านนะบ่ไม่แต่ disturb สุมาค่ะสู้ก็ตัวมาค่ะริมกันก็จิงบังว่างตรงเท่กันใส่ไปแล้วมาซาเราตัวไม่แต่ทุกมองกันที่ทศสารนี่มีก็มาซาบงกันที่ทมีไม่ติใส่เนี่ยก็ไทยนะเฮ้ก็ไม่ตินี่ก็ดิมตัวไม่ปูรินะยิสุคริสต์เขาว่างกันซาเท่ verse 2แต่ก็มาบอกให้ลูกเนี่ยมีปูให้จิงบังอาคัดยิสุแดงเขาว่างนะราบายนั่งให้รักว่างเรียนดิวว่างไม่ดินเป่าอาคัดเร่ตัวไม่อันนี้ไทยกลำทุรักว่างก็เจ้ามักนะไม่กันขัดนั่นสินี่นั่งรวยสู้บ่ไม่สู้จินไม่ตานรวยให้ตานงามนี่ตัวหังไอ้ตัวน่ะซาเท่ให้เห็นนะเป่าเลยนะวังซ้ำนี่นั่งให้ดินเป่าเทระกวงด้วยนั้นดิวกวงไม่ขัดทุเทตัวน่ะอันนี้ลาเทตัวน่ะก็ดิมเลยนะซาตัวอันนี้ตัวที่ plural ต่างกันเทก็หมายถึง representative ส่วนว่างตัวเห็นนะก็ตัวก็รูปเรียนมีนู้นมีตัวที่ ruling council ก็บ้ามีนู้นตัวขึ้นส่วนก็หมายว่างก็สุดตัวให้ที่สุดด้วยฮะว่างทันด้วยฮะอันนี้ถ่ายเทตัวที่ plural ต่างกันเทอันนี้ว่าเห็นก็มาถ่ายแบบเทกลำต้องนั่งให้ดินเป่าขัดทุเทระกวงด้วยนั้นดิวกวงไม่ขัดทุเทตัวแบบอันนี้ถ่ายเทให้เท่านั้นสิก็ดิมเลยนะซ้ำนี่ก็ดิมเลยนะยิสุคริสต์ที่ให้รับบีตัวน่ะทราบกันเขาอันนี้เลยนะไบเบิลก็ต้องหินทันเก็บยังหินแกดอมแค่อันนี้ตัว understanding อันนี้เขาก็ขันว่าไม่เห็นตัวบุยสุบตัวเรื่องที่นี่ก็ดิมตัวไม่ปูให้ยิสุคริสต์ให้รักหวังนายตัวไม่ลามแค่นี่ก็ดิมให้ยิสุคริสต์ให้รักหวังนายตัวไม่ลามแค่กันไหนมันคนนะยิสุคริสต์ให้กระกายเป้าเทตัวน่ะลามแค่นี่ก็ดิมฮะกระกายเป้าเทตัวน่ะก็ไม่ recognize สุมันแค่ก็ไม่ลามแค่ก็มานะยิสุคริสต์ให้เมสไซอาเทตัวน่ะนี่ก็ดิมลามแค่นะ just as a teachers นี่อุตส่าห์ขัดเทดินเป่าขัดเทจำลงไม่ปูขัดเทแต่ลำทุกก็ไม่รู้สูญจินนะบ่ไม่ตานะบ่ไม่ miracles ก็ไว้ทุกรากวงกระจ่างมันจะตานงามมาแค่กี่ก็ไม่ทุกก็ไม่รากวงเลยนะทุกดิวเราไม่ขัดทุกเทให้เทน่ะสิกันอยู่เลยนะลานะบ่ไม่ก็ไม่ทุกนี่ก็ดิมให้ยิสุคริสต์แต่ personally encounter สูงมากนะวันทันแล้วไม่มันใช่หรอกนะนี่ก็ดิมนี่ก็ดิมตรงลำเจ้าไปนะอันนี้เลยนะสูงไม่ไปนะสูงนี่ก็ดิมให้ก็ลำทุกตัววิสุบตัวไรเลี้ยงมันก็นี่ก็ดิมตัวไม่ปูให้ฮับตาขัดก็แจงเนี่ยนะ fasting สวยแต่ 2 days แจงเนี่ยไม่ fasting สุดละ fasting แจงเนี่ยสูงไม่ได้นะรำให้เนี่ยติ้งไม่ปุ๊บปุ่งให้ก็ไม่รักลุ่มเนี่ยตัวนี้นี่ก็ดิมให้อันนี้ก็สูงเหมือนกันนะ fasting ติ้งกลมก็สูงเลี้ยงขัดสิสูงตัวนี้สูงมากตัวนี้ตัววันตัวนี้นะนี่คริสเตียนไรลังอันนี้มา practice นะบ้างไม่ตรงนี้นี่มา practice นะนี่ก็ดิมแจงตั้งงามขนาดแจงเนี่ย fasting สูแจงเนี่ยปุ่งในตะลุ่มตัวนั้นที่สูบบังคังนี่กงนี่นะจีสูบังนี่นะเรื่องนี่วะก็ไม่ติด at least once in a month ฮับบูเขาฮับตาบูเขาแจงนะครับตัวนี่ fasting สูบังกันเลยนะตัวนี้ไม่ตัวนี้ก็ที่ไม่ติ้งมิกเขาให้ปุ่งในให้ก็ไม่รักลุ่มเนี่ย10% of his income ก็ตัว income เขาเรียน10% ให้ temple รักกายขันตีเนี่ยนี่ก็ที่อันนี้ที่มั่งอันนี้เรียนสูงมั่งไม่ให้สูบังเนี่ยจี professor เนี่ยtheology เขาระวังนัดดินนี่ก็ดิมเห็นบุยไม่แล้วนะดูดิ professor ดิเนี่ยเก่าฮักไม่พูดนะ Old Testament ไว้ทุกนายดูเป็นตรงนี้นะจีเรื่องขาดด้วยนะ Old Testament ตรงก็จะไม่ได้ใส่โอ้ไม่ได้ก็ไม่ตรงเล็กก็ไม่ตรงเล็กดินตั้งจักเป็นดินงามไม่พูดนะนี่ก็ดิมฮะก็ไม่ได้กี่ที่สุดเลยนะเขาซ้ำนี่ก็ดิม
ไม่แต่เรื่องบิวไม่รำไม่ให้ที่นั่นสิมีลาทุบแบบว่าผมพังตรงไม่ได้ฟูนะนี่สปอนบองไม่ให้ทุบแบบว่าลองแค่ก็ไม่ในก็ทีม that was not enough ให้แต่บิวไม่รำแค่ you must be born again นางปวนทันนี่นะเด้ตุตองสิจิสุคริสต์นะนางปวนทันนั่นนี่นะเด้ตัวนั้นสาวมีตะบุยกับบ้าโจตัวไม่ได้ใส่เนี่ยกระทายจะโคตรตัวไง born again means ตะบุยโจปวนทันได้ไหมตัวไม่ตะบุยตะโจตัวไม่ได้กระทายโคตรตัวไงไม่ตัวในก็ทีมตัวคอยชั้นรำไม่จิสุเลยที่มา verse 3ตัวก็มาไอ้ป๊อปเราเนี่ยมุนดาวนะจิสุเลยสัตย์ไอ้รุ่ยนังเขากระลิงเสียนะสามัยกิวมีหายเท่าปุ่นี่วันทันมาเก็ตให้ก็ไม่ระกวงวังดีเขางำมาเก็ตนะสัตว์ว่านี่ก็ทีมเลยนะทุดินเขาเล่นดังให้ระกวงเล่นที่ว่างไม่ขัดทุกที่ตัวอันนี้ถ่ายเท่ให้หลังอันเดน่ะสาลมานังอันนี้ริงบ่มละครั้งอันนี้ระกวงวังดีเขาครั้งระกวงวังดีกูครั้งอันนี้ตะบุยตรงสุนี่นะตัวนั้นทันมาเก็ตนะนี่ก็ทีมเลยนะทันฮะไม่หลับทันมาเก็ตนะก็ไม่ติดจิสุคริสต์เลยนะนี่ก็ทีมเลยนะทันมักไม่ answer ที่ตรงสินี่ก็ทีมเลยนะทันบ้านมังไม่ question ตรง answer ให้ที่ตัวอัน question สมมติไม่ answer จิสุนะที่ตัวแต่บุยใจมันจิสุเลยนะนี่ก็ทีมแต่วันทันนั่นนี่เด้นี่ก็ทีมไอ้แต่บุยสุนี่นะตัวที่ตัวไม่ตัว answer ให้ที่ตัวก็จีมาอย่างเงี้ยลุงง่ายไม่กังขัดปูเลยนะจิสุคริสต์แต่ไม่ว่างเหมือนกันไอ้ระหว่างวันที่ว่างแต่บุยสุนี่นะโจ้ตัวนั้นทันตัวจิสุนะนั่งเขาหน้าเหมือนแต่จวนแล้วน้องซีไม่ไหวกันทีเดียวไม่ลัดตีซ้ำไม่ได้หกกระจีเท่านั้นจุ่มเท่านั้นก็ไม่ได้จิสุให้ตัวในก็ทีมเลยนะทันมักไม่ตัว answer ที่ว่างแต่บุยใจมันนะโจ้ตัวเด็กอันนี้นะก็ขันบ้างไหมอันนี้นะไทยให้ตัวบุยโจ้ตัวเด็กนี่ก็ทีมนั้นวางรับจิสุแต่ address ไม่จันให้อุจาเลยให้ดิ่งกันนะดินเป้าตัวนั้นทราบกันเขาจิสุคริสต์เราเนี่ย automatically ก็แต่ไทยต่างนะก็ลุงนิ่งไทยเท่ก็ไม่ลุงไม่ไทยเท่จิสุคริสต์เท่าเวตัวนั้นก็ไม่ลาบโมตัวไม่นี่ไทยเท่ก็ต้องลุงนิ่งแต่ไทยต่างนะก็ไม่ได้โอ้โหไม่ปูให้ religious ไปนะครับสุนับไม่รัดจับตั้นไม่เคยสุนับก็ไม่ให้สุนับเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยก็ลุงจุยนับเนี่ยสุดจุยนะสุบัมเนี่ยรัดจับตรงนั้นเขาก็ไม่ก็ลุงนิ่งให้ขัดเสน่ห์หนุ่มที่เกี่ยก็ลุงนิ่งให้ล้านที่เกี่ยกวนทันแล้วมันก็เกี่ยกวนทันแล้วทำก็ไม่ก็เกี่ยนายที่เกี่ยทำไมจิสุคริสต์เราเฮาต่างที่นั่นนี่ก็ดิ้มลุงเจ้ารับกันก็ละซาเดกิ้งรับกันจิสุไทยเถอะผมที่ไม่รู้นี่ก็ดิ้มลุงทันมั่งไม่ตรง question ตรง answer ที่ตรงไอ้ตัวตรงจิสุคริสต์เราก็มา born again ตัวนั้นซานะบ้างไม่ตัวบุยกับบ้าโจ้ตัวที่ Greek เวลาเขาเนี่ยเจ้าเป็น anothen ตัวนั้นซาตัว anothen means born from above ตัวนั้นซาแล้วตัวborn again ปวนทันนั่นนี่เนี่ยนั่งปวนทันนั่นนี่เนี่ยตัวนั้นสานบ้างก็ตัวบุยกับบ้าโจ้ตัวที่กรีกไม่ต้อง Bible เขาเจ้าได้เป็น anothen means born from above เก่าทั้งนี้ปวนนั่นนี่เนี่ยให้ที่นั่นสิที่สุดที่สามใช่ไหมนี่ก็ที่นั่งปวนไว้เนี่ยแต่หนุ่มเหรอนั่งให้ปวนก็ทันนั่นนี่เนี่ย second verse สุดนี่เนี่ยให้ที่นั่นปวนทันนั่นนี่เนี่ยตัวบุยกันเขาไม่ต้องจับแต่ให้ปากไอ้ตัวไปเนี่ย interesting สุดเลยนี่ก็ที่ตัว answer ปังเดี๋ยวจะไปก็นายอากีเป็นก่อนนี่นะที่สุดนายไม่ได้พวกมาคัดคัดมาเจ้าบ้านทุกอย่างจุยเนี่ยต้องให้ก็ไม่เกี่ยวกันไปนะตาบ้านจะนางปวนทันนั่นนี่เนี่ยเด้ตัวบิกันก็จิสุคริสต์ดูนักขัดไม่จิสุคริสต์นั่นสามีที่ตัวบุญโจ born from above นางกันขัดนะสินี่ปวนทันดัมมันนะเก่าทั้งนี้นะปวนดัมมันนะระวงวังดีกุดมีแต่สาระเฮางำมาเกตัวน่ะสาตรงเสียเฮางำมาเกตัวไม่ให้ตัวบุญกับบ้าโจตัวน่ะเจ้าได้ตัวกันขัดให้ปวนทันมาเกแต่ he cannot understand the kingdom of God ก็ไม่ระวงวังดีตัวรำสิ่งเห็นตานี่ตัวไม่กระบะถ่ายนี่ตัวไม่ให้เดี๋ยวนะยิสุนสามีนี่มีตัว kingdom of God ตัวนั้นสานบ้ามี millennial kingdom ดังมาสามีตัวยิสุคริสต์นั้นมีตัวกันดีเขากุมสิงขัด rules นั้นกวางตัวนั้นบ้านี่มีตัวกวางดีแต่สาตัวนั้นมีตัวเต่ายิสุนสานบ้ามีกวางดีแต่เกี่ยวติ้งกุมสิงขัดลุงนั้นนะไม่สุดนะไอ้เรื่อง rules สุดนะไอ้เรื่องกวางสุดนะไอ้เรื่องการโป้สุดนะลุงบ้านี่มีตัววังดีตัวลำที่วันทันได้มักไม่มันใช่เลยนะทุกยันตานี่ตัวไหมไอ้ที่น่ะยันตานี่ตัวไหมก็ไม่กระบะกัดสิถ่ายนี่ตัวไหมตัวไหมก็มาจิสุเลยนะนี่ก็ดิ้นของมาสามีตัวเฮ้ born from above เฮ้ยอันนี้ตัวบุญที่ experience นี่นะอันนี้เขากันดีกว่าบ้างไม่มันใช่เลยนางอันไหนเขากันดีกว่าที่น่ะบ้างไม่ฮะที่จิสุเลยนะ born from above เก่าทั้งเลยนะปวนนั่นนี่เด็ดตัวน่ะซะตัวไม่ตัว impossible เดี๋ยวนะอันนี้ตัวลุงนิงเขาก็ขันไปกันเขากันดีมันใช่เลยก็มาเก่าทั้งกูปวนหนุ่มนะซะนะอันนี้มันใช่นะตรงนึงก็ขันไปกันเขาอันนี้ทุกกันดีไหมมันใช่กันดีกว่าบ้างมันใช่ทั้งกลุ่มมาติ้งเก่าทั้งกูนะปวนงามนี่นะติ้งเก่ามันใช่ส่วนเก่าทั้งแบบปวนบ่งามนี่นะอันนี้หายไปนะอันนี้ทุกขันหนึ่งจานใส่ไปนั่นน่ะเถอะไม่เกี่ยวยิสุคริสต์เราเนี่ย born from above born again เป็นสาบังตัวบุยกบ้าโจ้ตัวดิก็มา Bible เขาแต่ก็มาเจ้าด้วยเขา verse 13เขาแต่การไงแล้วนะติ้งเก่าทั้งรีไกไม่น้ำเป่าหำนะไม่กันขัดนะสินี่ติ้งเก่ากูมาให้ไอรำมันนะระกวงไอให้รำมังนะไม่ใช่กันขั้นนั้นสิติ้งเก่าห้องกูไม่มาเหรอไอเฮจิสุนซ้ำติ้งเก่าห้องกูไม่มาเหรอก็แล้วนะ3 verse 31ก็จะเจ้าได้เปลี่ยนก็
เก่าทั้งด้วยไก่มีปูให้ไม่กวยนะรู้เขาได้เลี้ยงไม่ปูเก่าทั้งด้วยไก่มีปูทำจบยิสูคริสต์ที่น่ะยิสูคริสต์เก่าทั้งด้วยไก่มีปูก็ไม่ให้ไม่กวยนะปังเขาเลยน่ะได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่เก่าเลี้ยงไม่บ้านเขาเรียกว่าไม่ปูให้ทุบ้านตวงเดกุมน่ะก็ไม่บ้านตวงลำเขาใส่ที่กี่เก่าทั้งด้วยไก่ไม่ปูให้ทุไม่กวยรู้เขาได้เลี้ยงไม่ปูไอให้เก่าทั้งด้วยไก่ไม่ verse อันนี้13เขาจะเอาวันที่13เขาจะยิสูคริสต์เลยนะไม่นานเป่าเหระมันติ้งเก่าทั้งด้วยไก่ไม่มันใส่กันคัดสิไม่ตรงกันนี่ก็มาเลยไอนะให้ได้ติ้งเก่าทั้งด้วยไก่มาไอนะให้ heavenly origin ไอติ้งเก่าไม่มันใส่ลิงก์เกี่ยวกับไอให้ตัวน่ะซาตัวไอให้งำนายดึกดูเลยบ้านเขากันนี้กันดีนำรู้เขานายนำบ่ไม่ติ้งเก่านายบ่ไม่กล้วยเขาไอให้ได้เลี้ยงไม่ที่ไอให้งำนายไม่ที่ไอให้ไก่เป่าที่ไอให้ heavenly origin ไอติ้งเก่าทั้งด้วยไก่ไม่ตัวไม่ให้ยิสูนะก็มาซาก็มันเดี๋ยวยิสูเลยนะ born from above born again tu na sana ba mi he tabui tong ka ba cho tu dige birth from above can only be experienced by faith in the one who is from above tu na ma sa to wan than dan mai tu mai kaung ni pon ro tu na sa ba mai ki experience ho tu te ka thong ni wong mi pu ho lum no mi pan ri na born again so ni thai hai thena si sai ba ba sa ani to kan ni ko ba mi dige ko ma tinga ang ku pon dan ni na tu na ba mi tong koi sang wei da sai mi tong bible explain su mai haยิสูคริสต์ให้เก่าทั้งในไก่มีให้แจงเลยนะก็ไม่ heavenly origin นี่เท่ก็ไม่ติ้งเก่าไม่มันใช่เด้ก็ไม่ให้กันดีเขาไก่บอมสินี่ก็ไม่ให้ติ้งเก่าไม่มันใช่เด้รักหวังนาเด้ริกไม่รักหวังนาเด้ให้แจงเลยนะ born from above เก่าทั้งในปวนดันนี่นะเด้ปวนทันดันนี่นะเด้ตัวนะทราบว่ามีเกี่ยว experience ของเขาตัวก็เขาลุ่มเรานี่นะเด้ให้ที่นั่นสิยิสูเขาลุ่มเรานี่นะเด้ก็ลำตัวก็ไม่ให้บอกก็ไม่ให้ from above ก็ไม่ให้เก่าทั้งในหวังไม่มันใช่เด้ก็เขาลุ่มเราไว้ตัวนั่งอันไหนปวนทันนั่นไม่ดีเท่ที่ตอนที่ใส่บาเบิลนั่นซ้ำตัว question nang anai he jisu krista ko lum mai ram lum te tabui ram lum mam so faith tu mai he ani ho mang mi pon nai tu na la mi te tai lum mai tu na every ko sal kan the last sunday te ni ko ma sal kan ko mai ke faith he ni commitment na kharina jisu krista ko ai lung yo ni the jisu krista ram gai ai lung yen ni the jisu krista khang ai ti ni the jisu krista khang ai thai lo ni mi tong commitment de re tu tong sai faith tu na sa ba nang anai ga mi tong commitment nai na lung mam le cho tu tong sai ko gui long baptist one ba mi gai asai he mera kai da bam he swam thena tat lum tung ne sendui ke tina financial ko stable suma thau bian ko na nei la na ra chap tan subam tung ren ra me gwang bigan ko ra gwang da dau chu la na subam tung cho tu dong kom tena jisu krista ri na nani lungai ri tu hang jang khang nani lungai ri soi kang ban khang lungai ri nani je bam khong na ai soyam no bam mi tung tu na salo me lat ko tarina professor pu harina scholars pu harina sadam he wari lungai mahini jisu krista da lumung me tong hare tum sa to as kum man chuni kum me tong pat man chuni kum me tong nai bu chuni thwan da bu tu na chuni tu na khan na ba me ka goi he jisu krista ri na salo mai nani lungai ri tu khang jang khang soi khang ban khang ai ri nani khang ti lau pan de nani lungai na bam ri tu na salo me lat ta tai lum mak me ye tu na ma sa scholars pu lum mak me lungai me ka goi hay thế là mong mày sai wong bom gai me ko wai tu born again ke experience ko tu bui thia suni na jo tu kau thri kai mai jisu krista ko ani tong lum me hi totally divide chuma kha kalang khathu tuna pi khang lau kalang khathu akai farm khang lau kalang khathu tong tan khang lau kalang khathu akai khang lau tu na sumai dar mong ma total pa goi na or sel tu na sa ne po juan tong lam mo sa de ni pula nang anai tong lung ning ka goi hi ka khau lum lau ni na dai tu tong commit chu lau ni na dai tu tong na anai mi ta yang mi ko the kum tin na jisu krista ren nang kwan than ni de tu mu apau tong ke ni na ho gen ta mong jai na ko ni ko dim ha ka lung ning ko ta bui tuang la chok mai la ha ka than ni hi na ji ka khang mi la tha old testament tu born again tu mai he ko ma sa wang thoi ti ma ma tu pau wang dio ni mi la tu ka than ding doi tu bui thia su ni na chok kan than ma mi jai na verse 4 ko ta ma sa the ka mai na khau tai man sai gan dai kan mai gan kha doi akum na puan da ni na cho ai de na puan than da ni na de tu ro tim tu ni ko tim lung ning ko wang mi spiritual tuang zia thang khat sin bat he na chi ban tong lung ning ban tong lung ning ko ra na de na ka mai ka khan bam he kom ti mi tu man sai gan dai kan mai gan kha ri na ta bui thia ko puan than da ni na ka mai ka pui bung nong ko gu na pa da nu ni na ai de na chi men do na sab ne ba miss ba ko sa mai pha kan mai gan dai ka mai man sai gan kha ri na ko ma pui bung nong ko gu na ma pa da ni na jo ai di na ni ko tim ri sam ta bui thia puan than ni na ta ko na puan than da nu ni na ai cũng mà quan niệm cái này bằng như nào bùi bùng nông rồi bạn là vừa đặt bắt đặt tụi bạn mình cho còn Giêsu rồi là sao thì mình thôi verse 5 của cái bên là Giêsu rồi answer khá đấy Giêsu Christ rồi là Nicodemus của sao đó mình thôi Nicodemus rồi là gen ta đó cái điều khoang cái tin là gì sense wong nụ khoang Giêsu rồi là verse 5 là sao đó cái đó thôi mình thấy tụi sao bao tụi kia Giêsu rồi sao thế
ai ri nang khau kaling siak na sap tu nge dui le bumang ri puan than dui le bumang ri puan mage thai mai gan khat na sini ragwang wangdi gut ngam mage ragwang wangdi gut ngam mage dui le bumang ri puan mage thai gan khat na sini ragwang wangdi gut ngam mage tu na sa tu mi tu ne ai na khat sai dau ne allow ding ge allow me kan so allow chui bum ko speaker pu har bum ra bam da chu ragwang wangdi go kho dui lup ni na de ragwang wangdi go kho ta nang dui lup ni na de tu mai he ko ma preaching suna bam dom mi tong bible khren la pana mi tong passage khren la pana din man da ai chu lo na ni chu bam nu tin ga wang khang reng bam khang tu reng bam la ko dui lup ni na de tu mai tong teaching he na ni chu bam nu de ai ni chu lo tong hat bu re na ko mai ke jesu christ ar na mi tun sa na bam he baptism tong lam ko mai sa bam tong da kiu ram ma na mi tong verse jesu ren sam dui le bu mang re pon da ni na de kho pon ma ke nang ragwang di gun ngam nge tu na sa na bam ke dui lup ma ke nang tin ga wang ngam nge dui lup ma ke nang reng bam la tong ni tong me dui lup ma ke nang a thai lai nu me tu mai tong sa bam tong so tu na ka thai ga ki tu mi te thu ram ma ke na ko mai ke ani uri na thai me bible na sam mi water baptism is a part of our obedience to Christ dui lup mai tong lam te na sa de na dui lup mai tu mai tu jesu christ ar na a khau lum no mai goi ta dui lup lo ho tu na sa mi thai lai na ka tuang lat ku te ni piu na dui lup bam tong hina ani our witness ani tong witness kha te na ata thu ai jesu ta la lo thai jesu he akai pau ti te jesu thai ai lai ni the ko mai tu pastor dikin wa sa ne ko mai tu dui khau sa ki su to nang lum no we tha jesu christ ta thai lai ni thai jesu ta la lo ni thai tu te tu nang jesu ta la lo thai tu te tu dui khau sa ki su cái này đôi có sáng khi xuống mình này ai thấy này thấy chậm thấy Giêsu Christ đứng nằm cũng anh ring đần Giêsu Christ ta anh confess rồi anh cái lùng không lùng nó bao mày anh lùng ninh không la lo nó bao mày outward cái bảng còn liền bắt đầu nó đạn đôi lúc này hả có mà mi pu rồi na preaching rồi bao mày năng ring bằng năng đôi lúc như thế tụi nó sao bao mày ai chu rập gần không hay ai cái khẩn bao mày không thấy đó Abraham hay tiếng gạo tạc lạc cái chỗ Abraham ni tiếng gạo ta tổng mà hay Isaac ni ta tổng mà hay Old Testament có lùng nó bao mày Old Testament có ra quảng hay lại này ta bao mày quay thì sao thì cái này hỏi tiếng đạo hoàng tông cái mấy ta làm hay mấy ta nói mong mày cũng mày khai đây na Jesus Christ the cross thang mà mình không ta quảng thu mày đâu mình phụ tính thang chẳng nghe cái này thế này cũng mày gần hồ gần khát phụ đây na cứ bảo mày năng quảng đi quảng gần ở tại ninh tàu là vô đây tụi nó sao gần Jesus đây na cái tiếng có năng sai ai lấy tụi nó paradise cũng bầm chậm cái này tụi nó sao lâu vậy na paradise nó God's present ra quảng bom có năng hay ai lấy tụi nó bom tụi nó thấy tụi nó sao lâu mình là cái thế meaningless các bạn mày cái không thế đó sai đôi lúc mà cái rình bầm phăng mới tụi thế đó mấy bù đây cross thắng là năng thầy lại nhiều như thế được năng tạo thu đi luôn mà sao cái chỗ dưới sụt sao mấy nọ sao thu năng thu nó các hàng xã mấy cái tụi nó sao một cái nọ thì cái mấy tuần dưới sụt Christian là sao mình direct sai thu năng ai lấy paradise của bầm sắm cái này thế rồi thế đi luôn tất cả mày tận đi luôn tất cả này mày báo có silent thế mày thay thế nào có phải hoàng ta bao tăng lên thế nào tại vì tại tôi không phải đuôi nên lụt tôi không phải mấy bù cái này tiếng gạo hoàng là cái không thôi mấy bù toàn sai ai su lâu mấy bù toàn preaching toàn ta sao bây giờ đấy mấy phụ này thìn mấy cũng mấy thôi thì cái Giêsu Christ rồi na mấy tuang Nicodim có sao mấy là đi tu năng rình bầm là thằng tuy lục như là đấy ra quảng anh đi cũng thằng tuy lục như là đấy tu mấy tuang đâm rồi mà cái tuần Giêsu là sao mấy kiểu tu bây tuang sao tuổi thôi Giêsu Christ rồi na water tu na xin su na bao mấy tu bây giang rồi na sao tu cái Old Testament hàng Giêsu Christ rồi na Numbers 19 verse 17 to 19 có thể giáo vậy Isaiah có giáo tại nhiều là hậu cái này Old Testament có bao mấy nun hả mấy thầy mình ai ta thấy tụi ta ai mấy thầy mình cũng ta hi đâu là xem rồi ta đây tụi ta ai hay dành cái này form thế nào dành cái này form là bao mấy thì form bao mấy thì đuôi là khiung thân nó không nào đuôi lâu đó là đuôi là cả dịn lâu đó là thầy mình bao thầy mình có tên gì lâu nó bao mấy cái nung vậy thì đuôi là hai shop còn lâu là cả dịn là số mà sản mấy tên form mầm thế nào chứ mấy cái khiung thân nó không đuôi là khiung thân không cái nào có mấy thứ Old Testament có xin su là bao mấy spiritual cleansing không xin su là bao mấy water symbolize spiritual cleansing đuôi Giêsu Christ là sao mà mày Nicodim tụi mày pu hay Old Testament theology tụi professor thế nào Nicodim hả công ty mày tu Nicodim hay ai mi là sao chứ tu đuôi rồi na đuôi khâu bùm mảng còn năng quản mà cái thay rồi quảng đi buông ngâm nghe tụi nó sao mà mày Nicodim thì gen ta ăn còn thế nào nè mày professor khai tình he rồi ra quảng là cái thay một Old Testament vậy của tu mi hai thay tụi mày pu thế nào có mày tu mày mi gen ta ăn thế nào gen ta mà bom cái tụi Giêsu thì nó cho tụi nó nhiều cả khẩn của ta bị gần không cái mày spiritual jet cắt những cái khẩn lắm cái nào gì bùm mảng nó cắt những cái khẩn lắm mình làm Nicodim mà tụi bây giờ nó cho tụi Giêsu Christ là Messiah hay tụi nó la đi mỏng thôi Giêsu Christ nó quăng nó cho đến mình còn tàn nó mình thấy nó hậu rồi nè cái mày Giêsu Christ thế cái mày dụng mà cái mày khát toàn thai mà cái nào
cũng thì mấy thứ của mày khác khẩn bao mà cái spiritual chẳng khẩn bao mà just physical chẳng là nó khẩn thế mi sao đó mình ăn Nicodim thì Apo tung tan nó gắn tạo nó định thế này gắn tạo mà thế nào cũng thì mình Jesus Christ là sao mà unless a person has experienced spiritual cleansing and renewal from God's Spirit ragwang tung bumang rin nang kau gulong lâu na ragwang tung bumang rin nang ta khiu thal lâu na ragwang tung bumang rin nang tuang bumang cái tina renew slow down mang san tina regenerate slow down mang san nang ragwang oni gut ngam ngai tu tuang the sai Jesus na sam water baptism tung nam sa tung thami tu tina bumang na regenerate sudah kandai tu kalam tu bisu tina tu ki hang tada lana Genesis sang tada lana Genesis chapter 3 ko man chai pap ke lo hina pap ke lo tu mi tu tau tu ragwang na sa de năng này meeting thay tụi năng này thấy bữa nay tụi nó sao thế cái này tu thế cái này thầy mà cái cái làm tu death tụi mày separation như này chứ bài báo giáo rằng death tụi definition separation physical death ở mong mày như vậy Adam cái này spiritually thấy cái này đó cái làm tu cái này pop rồi ra quảng này thấy bữa nay tụi nó cái tụi này quay sang quay nó quảng này mà ra mày nó cũng ra quảng này thấy bữa nay tụi thầy mà đừng nghe tụi nó bảo mày quay sang cũng thành quảng này cái này thấy thế nào tụi bây có thấy thế nào spiritually bố mạng con gì có thấy thế nào đấy cũng thế là cái này separate super thấy tụi tôi là ra quảng này cái thao có thế ra quảng này tầm mà thế cái này tụi bố mạng hay nè thấy mình bố mạng xem dịch mình xem ta cần thế nào bóp cái lốc này cũng mà dịch mình bố mạng xem hầu đấy mày thấy nó bao mày bố mạng thì hay Jesus Christ đã lùm lâu bị gan có cậu cho nên nó quăng mình phụ tên la lâu bị gan có personal encounter sự tăng mình tăng có Jesus Christ đã accept lâu tăng mình tăng có Jesus tụi bố mạng rồi ra quảng tụi bố mạng rồi nè năng ta regenerate sự đắc ngay tụi tôi năng tụi bố mạng năng khẩu thấy nó bao mày bố mạng anh này có thấy nó bao mày bố mạng hay tin là renew sự đắc thế nào tin là cái thận nó đắc thế cũng bị gan rồi nè năng anh này tin cậu quăng hàng thế ra quảng đi quăng hàng thế Jesus Christ đã hồng thế tụi tôi sẽ thay nên là thế tụi tôi born again means Jesus Christ đã lùm lâu mình đã là experience rồi lùm lâu mong mình được experience của ngắm này tụi nó khác na này sẽ rất cái quăng cô chui na tụi local church còn tụi active member song star rồi mấy thầy pastor pri ra chui nó ra bông rồi rồi mấy thầy năng tụi tụi xuất chui nó xuống smart xuống rồi nhưng có đêm tụi theo tụi có mấy cái năng hay Jesus đã lùm lâu mấy cái thầy năng Jesus Christ đã tụi bùm mạng rồi na ra quăng tụi bùm mạng rồi năng tụi bùm mạng để regenerate lâu đó mày tụi mày Jesus đã lùm lâu mày tăng nó là experience của mình tụi này na Jesus đã lùm lâu mày tăng rồi na experience của mình tụi này thì cái bùm mạng này năng luôn có convince tôi sụp cái này rồi quảng đông bùm mạng này năng có convince là Jesus Christ ta lùm lâu ngắm khăng bùm mạng là convince mày có thể lùm mày hết mà tiêu quang tông mấy tăng là năng tông bùm mạng thì khi thắt là regenerate là renew lâu đó không nghe thì tông này lùm mày ban bài mày làm cái faith alone cũng thế nào anh hiểu lùm nó mày lùm mày ban nó rồi đấy tụi mày cũng mà Bible nó mà sáng là mày tông thế cũng mấy cái câu tông làm còn có đêm tông làm có sao thế cả có đêm hay lùm lâu ấy lùm nó một cái Bible là sao lâu đó mà mày ta tất cả là còn thế nào cái tăng nó chỉ sủi là sao cái mình tuyên đi tú sao đây tú chỉ sủi cái diệm nó lại ta tất cả thế nào nó có đêm cũng ta cần thế nó có đêm là lâu nó ta cần thế ngay mà ta cần thế mày bao bao silent thế nào mới toàn là mày sao mà cái nào cũng mấy cái nó có đêm mình chỉ sủi cái ta là lâu đất là khoan thì thế là lâu đất khoan thì thế đó tu nào anh hiểu rồi là cả khẩn nụ mày tuang là lâu nụ mày tuang passes a sec ngay tuang nó có đêm mình chỉ sủi là lâu đất là khoan thì thế là lâu đất bầm nụ thế tụi mày tuang passes a sec ngay mấy cái đó John chapter 7 verse 50 tong following the by the Jesus the defense wina niko dim rina ani tong riak koni ani tong lo koni mosai tong lo koni kariak ladan koni kumanai kan tong ramana cho tuna sa mai kumai Jesus Christ danger ko kai bigan Jesus Christ pa na kumai defense lo wina niko dim ha rai yang mo kanai mo rina Nicodemus rina Joseph of America to mai pu terina Jesus Christ ta bai na sumegan Nicodim hini ka zao lo wina Jesus Christ ta bai ko thau tai lo mo John chapter 19 ko zao thau mấy cái công sự mấy verse này anh hiểu cái thay cái nó mấy verse quá tốt cái này nhưng có đêm hay Jesus Christ ta cũng là lâu nằm bằng cần như thế anh hiểu lùm mày này thế nào mày là lâu mà cái thứ mày ra mày cũng mà Jesus Christ ta cũng mà cái dạo của mấy tông làm thế nào cũng mấy cái mày lùm lâu mày là lâu mày này thì mày rằng mày subam tông còn thế anh hiểu tông ba cái này thôi có đêm Jesus ta là lâu thế này lâu mà tông cũng mấy cái mấy tông passage về giáo quyền còn là lâu bấm thế nào còn này mày thế này anh hiểu sai cái khẩn mày này thế hãy rằng nó sai anh hiểu coi hả ra quảng lên này năng anh này quan thận lên này đây tụi nó sang bấm mình sai subam một chỗ tông cái quan thân nó mới cái experience của tôi ragwang Jesus Christ ragwang nasu na ring me ragwang nasu na kai me pu ko nang anai lum me pan na experience của này tụi ram bai me ram cái cái ta chui me quan thân nó nụ tụi ram cái ram cái thầy tôi vui ti pa chui me ram rồi na quan thân nụ tụi ram cái tụi quan thân cũng là Jesus rồi là dây bùm này là dây bùm dần cũng là quan mình dây bùm dần cũng đây bùm mạng của quan thân này là in spirit bùm mạng của nam quan thân nên đất như là đây bùm mạng đấy là thấy qua mình đấy thôi bùm mạng để ti ring nên là đây renew nên là đây tụi anh chẳng sẽ quan tâm em vậy nữa này vui này cái đó nó cái tuồng question sudah nang anh này này cần linh là Jesus Christ thấy lại mình kêu ta
Jisu Kristana ai thu kanu da lum ga kanu thu athai lai ba me ki ai thu kanu da lum ga asai ka gui dong Baptist church ko wana bam gai mi wai kanu thu ko gui dong Baptist church ko wana me ki ai thu kanu da lum ma de tu na sabam khang sabam tong cho ko